I'm more about if I'm not my friend TV Ghana. And I saw them for their chairman of me, and I saw the secretary. Madame Jimbo Jim of Sanya and I abdominal and I saw an also. The fact you also said Abrabɔ, Abrabɔ Nsɛm, you don't matter who the SS away. The Abrabɔ, I'm more Abrabɔ at 2 points to my friend TV Ghana. Your fact you also said, the wanted child, you don't fine. And it's your neck, a far, you do so, you know, your neck, Ghana National Fire Service. Eba abetwetwe komo ade afakwan be faso ya tie mfiwa ya juma kesi mu abebo ho ban ama Abrabɔ na ya bo abre apɛ fritete abeti nne ai gusu a ya ni bere dakoro pe oja ametafere ni nyina ama ya me mo bo wasentene ne santi ene ma nne ensaka eye empanfui o video ma o bekyerɛw ene ti so ta so na tie mesrɛw se on subscribe ya subscribe na kukumoti na wosoro no obe like na wawosoro dia ma onua bi atene se my friend TV Ghana enipa e flow ene ti so pebi na hwe wona okita emu ene amayenya ahoden soronko edi juman my friend media training institute wose men kan cho sebra e ba no computer ene ho sensem bia free ni boy rekosi ni training o kiraw ama wanya adwuma edi afida akọ na so akọ pebi edi akọ no graphic design. And I'm saying some 35 printing press, or no one DNT. The benefit is some of practical say we how. The benefit journalism, obey news, obey program hosting, obey DJ, a fee, one cassa, obey transit marketing, obey planet, a far in some church may be on a day, or Chiro, I was assuming Sian Pet and what could teach myself at. Screen as a number on the goal. We free quantity for penny, na or no, actually come out after screening horns and seminar. Or the Ausumisi up a mountain, so soon Juma and Ausua, oh, by he has said to be a ye mobi, now what they are called a dear Kudujuma, or many kitty down the pyramid on my head. Then I also tea our share. Yamin Shroud, say, Uwe Tidom. Now, main channel, I'm a company for each, now, no more a goodie and come on. Papa, my friend feels so. No person, my message Santi, maybe I'm a copotino, or be to our here was a way, and not tea, and I did not battery, and you may die till you ran idea, a T4 and 2 tea and pay. Okay, the at the ADO2 Adam Alalimusis. ADO2 Adam Alalimusis. Wow. In charge of education unit, which fire station. Wow. The banner yen church there, a back when cheap and an important bono regional. A year mere minia Moses and a year panicasia, and fancy children, or bow punne, or bow fiend, na or in church. But baby, no Cassan, so I me, and shadow's no voice. I can know this year, I want to say in Darfur. Nameka, many penny for outside near Cassette. Very beautiful. And they will say if you should. Now, Ediana, men and I do not tramp, also be our own. So I just wow. I mean, young boy, I would you and say, you are called that big one. No, I don't know. If I told me so, your friend may GO2 Messi Abra. Wow, Messi Abra GO2, no. A banner say, yeah, Manchester now. If I told me, I meet my boss, wow, yeah. So I see Eddie. With it, Mama Panito, Mama, that I am my name, Jero Poku, wow. Fine, you may see more down of pay. Some of Mamma quite I imagine to Mamma, me, Sam, Naman Company, Cassius, one is a Bakwa, a better had the woman call me a member of Penny, so now Yanji, the thing. Any break a cry if you change. You, that's it. The Sumaila Rashid, Assistant Station Officer. Wow. Oba Fire Service, many second in command, safety department. Wow. Dinner, I'm pay all my friend TV Ghana. Why is that? Chance second in command, or idea. See, Jatos is here, as a cardinal car, Bidina. Do down Beshi, our ship. But why you can say, for we to I say, Dana and she, I mean, say, feel me, body, and Poja Padino, will be dear Javako, Amana, and so be a call. And in the next subscribe and I will share what's more be no one answer pa and by Yadebro, she might be a Sunday video common. I mean, shall say, if I feel I am young Casa, Moses in Jane,
Papa, and then come on, say, a bit share, why ever fast, near Manka cry, a bone, a buy an eye for guitar. Everyone just here if you fool me and funny in a to a chat. Now, I didn't you can't Ghana National Fire Service here. A Juma away. Okay, where there were protocols we are here for. And the best started. Papa, na baby so. Wow, son ever wow, and the best started. Papa. Yenya, we think of any very and so you see a very move and you be the idea in the young family. Now, you can say Ghana National Fire Service, the anti fire service for a human cry again. Correct. Nearly kind in charge of Emma, ya herefore, any a tea for. Say, Yankopon Abum Amane, Yenya TV station Kakrakao, you want to Mansinwa. Na your possible umpire said, Danny Yankopon Mpija Mufidi Wanquan. Na Embe Amansan na television. Said the Bear, ye fire service, give it to me. A toy and Nsɛm a diamatiman for a Fiji Adaroma. Meba Okasa was sent beside no. Say a castle fire service. You knew a dear ETD, a dorsal. A dorsal pa. Na a muka craving at him for in him. Say, you doomed that. Ubisa, Ubiasa fire service, Muduma dear Mutina, they are doomed, so Mudunda. Na adwuma so ba jadum ene ni sakura wo adwuma no ene ni sakura wow essence you be a friend of education okay you call sorry you call schools you come here bebre e ko kasa kira mansan okay endi se utie ya futuo fa ye nsem no die adwuma dia na jana efiri hin eba this is jadum no wodum no ya dika dum janu no na se wutie ye nsem no ye nkyerɛkyerɛ so a ejanu mposi a ubit wan kasa ubetuma si ano kwan ansa na fa afo beduro no na wasi jana ano kwan nti ene mufa kase baako ena ye ni timamfo ana ye ni amansan eye education education no ya kwa koduru pempen so se ene nyankopon ye ya dom ama yatimanya sa TV station kase oh ye wanchi ha na kramoni bekase atagbe aya sem kase pa enti ye kan say timamfo kakra me mekasa fa ho ene dai eye anyina monkania a ye frɛ no electricity ye kaja ho asem niema etimi di jahihye ba kese pa ebi ni electricity se me ka electricity ana na me pese be kire ni se mesre timamfo se wori fie mu a ana ye nyuma mu a ye wo niema miensa bi a esese yetimi hu saa niema miensa no bia onwo any jumadi a saa niema miensa no edi okay ne medical kasa fa ho slot card meter ene din a amansan nyina edi ato no so ne prepaid meter and I was din the slot card meter kan din no so ne nyina e fra no prepaid yasa prepaid mo prepaid e boy fire service ne anything any sense a jampo si wo fie ana wo di mu a utimi ebo homode ko prepaid no e ko du meter no na power eba fie ho na chese wo ye afrim se de be ya jano entren ko nani prepaid meter no ehifo na ebe hu na abonten bia ye service wire every pole so eba fie ho e ko na ehu prepaid a sense de e fita na prepaid no kwan be na e fa so edum asem na si no ko prepaid no bia na wo bia wo de o card na e hye no card no na refer slot it is slot card meter ba bia wo di card na hye no hwe na se ho a yo asensidie bia eye no bo aye tweba form a adum e automatic say e ba form a adum e ko soro a aso na asensidie say nye blue a na ash color to say enso ana red
This I would be blue name Asha a very red. Nti unya twiba from pe na adum. And I was so born kaya to say, Uba wajum, no musa wajum kanya adum. Abra went to Marcia. Who could be prepaid meter ya. Now was a knob on Abba from there. Let's just say, a opportunity man say, and so no Pia Cosmos, not so. You're tossing you, your friend cut out shoes. Cut out shoes, no, buy electrical terms now, your friend is circuit breaker. And also, you will cut out shoes, Korea, by be a meter no ebo, more than so far. And then I said, yes, and yes, strong color, not 18. Sadi a mitre enu na where na free pole so ba fi on ebedi kan wuram ansa aba mitanu. Enti se won se wo fie e hye na bia wo ya adwuma ja to ho se ja no eye gas ja se eye din ja ne obetima abo ho modyan ani se saa ne ma miensa mebubo amadika bo mitai. Se what man do mitana fuse no bo modin se wo so fuse no wo tu afiri mu amai. Unye tu fuse na power na ebe fi ho eno so adu na tell say jani say spread ya say we ye free mu say light a entimi ko na nimbi bia na ash no hwa na ash why we nyina wie no na wa fire fo fire fo lo be dru on krampo na adekro na ash no na enu adu abra wo fa esu enka no ni twato eye main switch. And also a friend of consumer unit. And no a distribution board, and then a chicken can you coffee them, yaw them, abna them, akosia them. And also the imprint pino say a boys quarters there, not few anymore, veranda no, and I will say ebo. Now, and also need to make and also why decide to macron. Nti sem wo boys quarters na ye ka say jani shina wo pia man pie confitire utimi gina varanda no wa na wa du main switch no e ba sa meters no e ba sa na pure light e ba nyina de ko off e jaga krawo tam bia make sure say we do the nearest one abonti na wa man na wa bi say ni be wura varanda ma be du ma men ko meter no ho edi nyese ya me bubo yi utimi dum emu ba ku bia na fi holati de eleko off ni di kan no ye tosu nyenu nyema dwumadie bia ye taadi edi da hyehye eba ewo ye fium efa nyem kanea ni di kan ye woni efe no unplug electrical items unplug electrical items ene sen say me di me phone charger akoshe extension board na me ja charge me phone me wie ye no madum extension na mo ma ja phone charger no plug no e wa extension no ma nya free so me electric iron ama socket me ja tu nye mo bi me wie ye no madum socket no na mo ma nyi electric iron no and free socket no on plug no ye plug na wo di ko sha de no wie ye no udum no wa nya free we no we go bisase na say we do no abo socket no ana ma do extension ne dia den di jasise ba jasise ba pa you want the effort of power fluctuation and a flow of current sa so mi kan ni tire mu tia wan say wo dia bo fra krofu wo tu bayire wo twaja jana wo twa na no wo di ba ba no bayire bayire wo so bayire wo di jana so abofra mo bana kontinfi na abofra ka kire wo say mintimi so jana bi ena wo so say sa jana wo amfa ma untimi no bayire no na moji enti die na beba ne beba ni say ubachi abofra ni jana e di aka wo bayire no ho ne che say wo di so no mu abeden mu abedu eni na friend additional say mo ti mo ntamu bi na machine bi ti say kanika ofiri mu wani ba won so no ya dum no power na na ekọ ni kanika no sa power no afiri mu sisi ti ebe chama mo ben nti eno no fa won say wodum o plug ana watu o extension free nti sa de no very flexible to say phone charger woni be ba won so na ejadam
And you move to your phone chargers, a guy, a gay passo, a day phone mattress, so, a the woolen carpet, so. A shady soon yassi. Say, your phone, the best say, I'm repair and your countries and meet near which other now. What the shame will free some of the shame with a shemusa. The end friend on plug electrical gadgets. To say the BBT in human being. Yet, you do plug no socket and so on. You two plug na some free. Some you can say in front of home. Michelle essentially at the Huya. Near my 9 and I connected us. 80% Mako Hamuno. Mivia. May just hang near 19 also. No Makoba be extension into a free bank. No Mako do no unit in out to form. Me unit to form. Say BBC aside extension just ain't me from you. Yet also you left unattended. Okay. Left unattended in here. Media siso. Wow. Media Jimmy Juma be namu manduno majano ma pieko. Wow. We need them now the computer, laptop, machines are also television set, the PIS by Uniho. What the rice cooker and what the Samuel Conwa or Pese, mobile manual, and no haya. Okay. Open one mobile manual, the next person who is then left unattended. What Adina is so Abra winning. Okay. Titru say the electric system burn one piano. Now, you be done home and go to ball and win. Maybe heater, heating so. Oh. Before so we be hitting a better and yes I go to me ball and gumra. Me banana ashi. Uko ya na ukoshia ukomode. Ukomoda ya ude. Ujina ball so na afro aka kire se ufia na wadwum eja to. Left unattended na this anya man ba. Enti se wo de na mkani ya beji dwumati bia. Omodi se wodi awie no dundum bi bia na tutu frame. Ye no dunu ense na nye house ubetu afrim. Wow. Say me socket go na me to extension to na man do socket no kra how be any ho. Okay. Inya bia ni bi ebiji. Wow. I say wodi buchia asoja. Na jano shia na eshi na opie gum. Opie ni nyina gum na eshi wie. One say amfa da foforo bia eshi. That is say jano automatically do one na ebeba bedum. Okay. By say wuja no na osi madum. Wuja no na wuni ho na odi di dwuma die foforo asem foforo betimi aba. Na eja ato ni nuso no ni emekasa aka to sense do so mere ni ti no the flow overloading. The word overloading no brofo a yeti ase say car alodu abor so over electricity you also use overloading. Na overloading ni say your overloading is say you calculate the voltage of that particular gadget now use and then you do. Make me the extension board we have to work. Now connected phone chargers in be 50 also. We say phone chargers no don't. But me overload do essence charger be just 5 volts. It is a charging phones back creator saying. Now you for to na me fa electric iron back open basic extension board we so. And no 1500 volts. Okay. Electric iron. Let us say my overload extension. To be electric iron is so, ni water heater is so, ni phone charger automatic and is so. Computer system. You will never be it is a person overloading now. So you need a one. Say extension board is what? For sa achi and you for external two extension board na human. Okay. Once I say the and it's now say, Yamana wa connecting with extension so now all they both extension who overload no. Wow. And now upa you never need for electric iron so within sources so more fun 20 near so regulate. Within 5 minutes for sato extension so we once I there. That is overload no. And then so back so I tell who the mo who say say do na me overload no. See I socket and a boy and I will be extension aman. Okay. Within 2 months, not extension I don't know.
we yere na enani okay anampo extension anu anani na mo ba bi a we extension free air socket na wana start nani nti 3 months biaro saaje no osisa no wa sisa ni tira osisa socket na e kire se adeko na wo use no ho no o overload sa ba bi no eni ti na ma onya sa ahyensude no na ese enani nti we ye kakra ene ye de be wati mamfo nsa bripa mu no ye be se ye bo sa kwanya ne ba mu ko ade a ye be da e papa receive ase ene anopai wa kasa yi pa na wa se bisa no de fato comments na se na de bisa fa ho e be yi ano e de ama o ena anopai sense ye bere no nti question no de fato comments na se na ye be yi ano e de ama o ye ko e ma no na e ko ti yo yes sir permission to carry on yo already mo nyam for eno na di kan ye no makoyo oba medam me man tem we die na wa woni se question ho le de e wo se ko na se suni de ni je ho pa okay gas ye de no aduan and fast content tentem pa ye ni je ho pa wow na sa di we su di enya bebre ye tumi ja yusu so e kan adwuma ye fuyi wow ye pentamako na ne the fire service for epese ye ne atiefo nyina e chene say ye say gas leakage in our various houses okay gas leakage wow ye teacher leakage mu kakre te sabia ye di gas ye gu ni tuom na ya pekwan ama gas say gas ye ha na wo se wufuro ana ha na wo se yehu na onu kasa apekwan bi ama ne ho e wo ba bi a opi ho asem na ye ba bekan okay na say ye kan say ya wudi say wo di nipa hye na say wo pie kwa abonten na say wo ba na say wo hu na say wo di wani e na ehu ni say sa me ni hye dan mu no wa pie o okay gas nso de ese da bi enye wani e na wo di be hu no wo de wo hwene e na beti say wa pie okay endi tsoa na wo di ni hye mu no wo si wa pie oni ho one nam danu one nam kitchen ho na we e na ye awudie kese a ekon etia yen pa serious pa se we pie akwa abonten aba na wura kitchen ho a what gas tank e wo ho e se bibi e koso bibi esi e wo ho na ansa na mede mu be leakage no so no mini kan we ansa yesi se wo pie dem ho sa kitchen ho sa na se 40 cent na se light aduma man so light no first thing aduro na ewom kese no mi gura kitchen ho no unya 10 cent na gas ne bi na mo na light aduma man so o fan so aduma man so se enum so a man num no light no si so na 40 cent na men for so ni doom light very good and as a doom so men for so ni so thank you okay DNT am say we sometimes say o so light ya etimi di kre yeah sparks biti me ba etimi ti ja yeah gas ne nam kitchen ho ni nyina no epeja e na bia di dwuma a naked fire wow it's like say wa kwate sa cent no na wa pa matches na say e pe e di dwuma no eno so enya naked fire sa na ho na wo no start no gas ja e so ne ho keto ansa eji wo e say e de how pa e na ebre na say bi wo fie nso so na say mati leakage re wo ho na say ma so na meti leakage na yes say fan na ya leakage efi ye ni kan kwa ye gas cylinder no ho to akese no e so ho ye ko ho a regulator no e wo so no wo say sometimes so pe so hu se leakage e wo ma wo sansuo what to regulator no na wo de good cylinder head no so e wo metal kakra bi e wo cylinder no so a valve no e wo ndi se wo di nsuo no guma wo say start you nsuo no gru sa hu se leakage e wo kwan ada ho e basa e fia sen fie be shi ne se obeto rough Hennessy's e de ahye ho no nti na ye ka se uhu bibi sa uduru ha mo nsesa no ma we na kofi ma ni se ono ne de no wa check ya nye bo na yifu not know me say sa na e host na
no so be dey hu say rubber hose na eso gas no e be wura be na nu no o be dey hu say ho na leakage no efi ye wura fie wo say sometimes ye nyina ye bio ye say ye check ye bicycle tube no say frama wo ma the sensu until you soapy water now they are fat hose no ho wo be hu say baby so start ye den ehuru soapy water na me kai say ye yesem na nsuo aha na they are fat ho wo hu say bubbles no start ye say wo say baby a tokro da no wo say ebehuru afiri ho na wo hu say wo anyi hose no problem e wo ho eno so no ye tofoforo okay so yes remo ye tofoforo so akoto ai ye de so kai tai ai bi na wa o so shinte igro is for blue nti wo fi abenu adua na be tia na se wo na jedem na adwa man san so se won so acheke nye ni problem e na ye ho no wadwe ho a won ti ase ye mra be na no any hose no entamu ho no won say hose no eso gas no no de na ba be na no so wei omu bedu afini wona e wo so de ma be na no hose no won say okoto a ye san me metal ayi be ye chichire ho ni ye clip no sai ya chichire ni ye nti mi so regulator na e gas no e ba no abegya wo be na no ne hose no afini nti nti mi nwura be na no e fa ba bi foforo e na pi ndi ho no so no mo ma ye hwe ho ni ye na leakage no efi ho nti ho no so no ye nto knob ne ye chichire no metal na e wo ho no ye secure no ye na gas nhihye enya ordinary nhihye se bia ebiaja ahyew ana se ko potuja ahyew ehyew enna na wo skin no asesa bi mu kala esesa wo kala wo ya ntonkun emwa kokko kama bi no medase bi na be ma emwa nti ye srati e for say gas leakage die mama ye mfa ni agro na diba ku bi afayefo hu ana awotimi die na awese abuye ne say wako obi fie no na wa pagya bo na odi atoso okay ubi sana ayese yete gas leakage e wo on kasa yete o say ayese yes ya mo atiefo bo no timi solve problem mo a wode bo no etoso no na wo say regulator no any cylinder no ne valve no because time bia wa mana yese ndi control proper ni ndi yesre mo so wode bo betoso de wo ko station ho a wo ka kire wo mo a omo bebo apa na wuni omo do yo omo ye gas no omo ni se be use omo ye na cent ni but enam se eya dibia eye kodi awuo nti no na omo de sa cent no ye den eso mu ma ye se bia aba na se kofi na gina ho ya wo hu se kofi no ono na nka wo hu no ono na musa na wadi wone na okọ enti cent na yet no e prompt here say there is danger ahead. What you feel? O gas no so yara ho tutu a. Yes. Men fa du ku mu bo na hoso na. Mo mfa bo ntutu so. Thank you. Maso na fa ko. Ye mfa rubber keto no bi ntu ho ma. Sa. Ya pade ne ka se my friend TV say boa o sa Abrabɔ na wo bo no bibia beto yi. China we ja pade no o jan ta fere na da bi je ta fere dey fast pa. Minute na we so ato. Me ka yi kulum me pese me body because me body na ya ma men to ara me bo ho ode ade asi so e na fi na o motim so ayi se oni nipa o mapan man kola no nye free enko nipa nche e na ode ade asi se papa kasa na okoto milu e wa abantia be 18 e de amon obedo ni ma mi ni na bo me nwa be ma asempa na wakam e nam kwan so anka me ba beka wow ni e wo kwa se gas se ye kan kire tie for se so we use gas a o kira kayo. Wow. Me kofi manu ti ho. Me sister afia wo fie. Na me kasa na ho. Wow. Me kasa na ho. Okay. Enti se me nya leakage bi krampo e wo me cylinder no mu a. Bi na kata ache. Kata ache me. Wonte. Me nse. Okay. Ha na be drop my attention. Why na be ka kire me say, "Hey, sister afia, me ba cho o gas e leaki o." Why na be ka? Me no obi a nya fine. Enti ni e be ya na say e be hwa ma wa hye. Okay. Obeshi. There's a gas on there or no? Yes. Ube yon product.
Sadia order ye my ye man tentem. Sana nko pesa yakuma mu so no enye firi ma afoforo nyina. Sana na o say ka say say won so na won sister afia enye fine na ne gas ni liki ya wan country no. O free sister afia ka che ho a oba. Obi sa odi enti. O be bisa yenti a wote me kana wa man sister afia ma ne. Sa me wo ha. Ntu so be wura wo dem ho. Wana explosion no okay no. Wom. Ya to the kitchen wana so adru ho. Din. Sa nete. You see and can't tell me say I carry on there. O my enjoy. Ele manu besia. Na che say gas Kristo ni pa o re mo ha. Gas Kristo ni o pa kayo. Nti wo a otifia akayo twan o so re gosi aso ndem no. Gas on the way nyam so nti se o pese wa Abrabɔ no ntumpo na ne ma wo de wa brɛ wa Abrabɔ no. Da korpe enyira emma woni so nto nwan de a fa Kristo ayonko gas no fara ayonko na fiofo no mo no mo yaka no mo sanka no wayan to aso na emewie no o pani kese na ne wati asempa to comments no fatu ase o question bia o bisa no fatu ase ya hye di ase no abere bia no o beti bi wo aso kopem se BBC isu beto oni ema nyina beto yi my friend media training institute omna so ase number na go screen ase and so far na ba gente papa for free my friend media training institute bani kaze bravo said the Holy Ghost officers se wutie nya yesere se de o maka bia no o be ma wani akoma na ene anopai kakra be ka fa ho no eye safety tips about fire scene bia Mpempi no ya na timamufuo ni se fire for yen ya bae na janeshi wo breje na se wo bae ya na de America na wako peje nsuo na de du ye djuma nya saneti da bia mo ba na asema ba fi wo mo bae obi ti ho cross ya ma na ngina mo dia ina ni ba neti so ti adene se ye kodru fire scene hono ma the one in charge you will be away in charge. But in a crop for best 4 and I say 5 now. Okay. And the first thing I will be is a scene assessment. A jana yako to say airton, a jabe and kuran airton. A electric fire. And I say a petrol fire. Okay. And I say a APR cloud would be na share at your friend is saying, but before. Wow. Ne ye hu se da bi se ye electric fire dia and ye electricity ni nsuo enye den emfa nti sa ta no kotu nsuo a mo safety is at risk mo amwo area wono mo amwo inside a eja be show mo kura no they will get electrocuted nti dia na wo se oye na wo se use ye foam concentrate e di jum saja nti se wan ye that assessment na wo hu the right medium wait to use the extinguishing fire. And a petrol fire. Okay. And a petrol so no be say relative density. Yeah. And so we'll compare the weight of liquid to that of petrol. And I'll be ensure emu to change petrol. And to say what the petrol is you now if you ensure no be kwase na petrol no da so awani nti that means say ade no as a result of petrol na this aja na ba na say petrol tanker bia utimu say udi nsuo kuguma still na intimi nya da ndum okay nti ebe ma ja na kura na yade my power nti say fire person you could do fire scene one sa checks we na ye me I say eja no kura na ye hye no astatia shitame I shit to the extent say was no kura ama was na ye weak. Okay. To the extent say obi wura ma get ma buagu ne so ana. Okay. Nti ne ye gina so na ya ma omo around say that bi mu komachi. Okay. And sana ye so ya start fire na ye. Fight. Na the nti ye sa no many say to ensure that personnel na ya ko your safety. Okay. You bet ma bo nkwa ho ban. Omo around so na bet ma bo nkwa ho ban.
and no more trapping inside now, more pep my album. Ya pest strategy be the idea. And to say, who could do fire scene honoma? Another idea, yes, I'm preventing say. At the corona air a containing toxic materials. Home more, a bit so one Abrabɔ. And the fire personnel, the who says, I do a very toxic. And Titima move for 1 year, Munkomachi. And to some mobile boy a crana. I was more listening to our command before sending my particular help. Na ya jena so de amanfo afutu. Ana ade ba kon so aya so ya research me ya huni say. Ye draw ye that assessment to make sure say timamufo omaja pade ana so mo nkwa enkwa de enkan. Omuhuni say ye ba fire sin na ye nkeka ye. Yes, I don't know coming because so what you say? No time then na issue. And I balance na I don't know be so and I'm more machine be a model yesterday. So machine be was the other than more be a one shot to say what dress it say you on quiet verification and some of it. Why do you say, Madia, you are another one as old the right they say duty officer now on any crew members never. So no one was over yes idea. Or yet that analysis. Almost yes. And come back, be our no shot, I don't know, be a new class or a fast person. Nanka or Noko verifies animal. Nanka talk back crowd, their mamma signal say, I did see near my go on more appearance in the end to a big doom jam. And only a fire investigation. I don't know. Okay. But I don't know happy after say fire and I see. On no cosine or red. At the Godia at the fire near the bye. But what frey and idea, ye drew that is the assessment. The until so honoma, ye frey be offensive and defensive. Ye could draw honor you say room A. Name our way in the can share. Wow. Room B. Okay. Until the abayane say defensive, ye betun to room B. Okay. Now ya full room B, say beya, he transfer and call Emma honom kweden enkohye enti ye ba hanum ne de room A ne de ahye bi enti wo se ye ma ye niko room B se be ya de no yes enti wo kaya ye ko fire sina papa fire tunsuo no tunu sei tunsuo no tunu sei bi si bu ha ne si very good ha jenduru ha ne jeshi sawati ase enti sana de akoye enti se wutie ya adwuma no ye na yakosua ho okay ana ye na ye tackle fires na ye nsonsanso na how to tackle it wow ubeye ye mwa kura na e wo se o seek permission ye dey e free e chen na ya ma tips ana se ye ma o kwan ya be fa so yes kwan ya be fa so aye dey aye dey aboai ana sa aja na hyehye na nipa bone so wo okay ono ne buta ne se oba scene ho no ma krono ho ba bebo wow enti ye bo ho ban no ye bo ajapade ne nkwa ho ban enti ye bo ho ban ne ye bo se sa nipa bone fo na wo ho no ono so wontimi me den e mewi ade ka last teachman market jetum na joye ne na mu signal fanse mo e we say wan yi obi titim krofo obi ani ambra na japade se no wo na ko fa enti na japade ye no ono so be fa mo aye de na de ayi ne de se be ya obi ahu se oh at least shibi kurana na se phone ana TV no betima tamako ana DBS scan no betima roro mafa ba se ashe te no be hu ni se ni na aye ashe ana de tuaso biem so wo community wo no do problem e ja to we ye ko duro he watama de abo wani so webra when a bra or call fire scene and as a building been a boa going so and so na nya no okay and I'm saying if boni bi aye and be fra of fitting na basa until all the time I say wo call fire scene na I was say we are very careful enye sa nipa na ne dan ne hye no kura no ye betima je ono nkwa na wo kura na wo de wani na wa kwa eden wa kwa kule wo nkwa until the year ka chire timamfo say
eja bi to ba bi na fire for ye bi duru munya abotre mai ebi wo hono kra na wo be say personnel no kra no ya attack wo yeah we be mutimi yelo o ja no kra ma na ko say ya fremo sa emergency ye be kan no ho ase ba emergency no am say next time no ye be baso na ye kra timi say no crew e to sem ka no timi kosi na o say nsuani na no your problem big problem pa you nyam duru na ni o de car we de ni ma I don't know say wa boss no de my nka ho asem kakra okay say car no kra na e free abrochire e ba ha no kra e wo ship ma e ba nsu wow na the entire is nsu room me say even ship ma ona nsu so ba no kra nsu e ja betima e de na so that too okay and you always prepare yes and a station for say insurance or anything insurance but say the medical kai o frame yes o say a jash when to me an ka ja kura ya shi nti e beduru ho no you say electric and I say a fuel ai nti yentimi for insurance ye den endum nti we say you prepare your foam concentrator okay near the atunja nti wo be say ka ni si ho mo ba fire for mo ba mundum jane se mo na mo se nsuo wo ka ni ya mundum jane okay nsuo nsuo mu but that is not the right medium by bit media do jam aha na yetini ye be boa pa nti be basa se we so because ye de ya gbene nyina yinim ne se nsuo na de dunya nti se wanya duduru na se ka no wo na wo kan se nsuo mu de a ade sa se sina no so eso entisa ena bi nsuo wo hono ma mo frɛ no ye di kan akɔ fire wo ba ri okay and ye te say ye say fire asansi wo ba bi foforo wow nti ye yakɔ yusu nsuo na wi wow ana afi ne ye kɔ bu nsuo na ye de agum and ye te say fire bi nsuo asiga bi wow nti no de na wo say e wo say ye di kan de ye personnel no e ba ho no rush na omotimi control fire no kakra na yakɔ ye de yakɔ pension na gum na ye de ne ya ba so these are the instances that make me the amount explanation na emma said can see ho na ya tuka your man fire we common sense brother ka je say mo interview so say I pipe na mbuku kan no so kra ho den kakra pipe no ye wo ba bia ye bunsu say so ho den kakra because he has obenya big ai na watina yes no yeah some of the challenges are your friends say leaders near the omuguswa no de bibia ye tutu na kwa masebe ya going forward no munya bi wo mo akasa mo station yes ya basa e betina fam ana even the station wo cry wo nsu ayitimi ye den ebugu okay aha enti some of these things no na ehu hia pa say yenya botre because fire no yintimi entuka na free a station ho would logically and a common sense you know na yenyina ye wa na tuka surely near the fire scene car so na she ana ti we no wo dwene ho a what you say ana so ana wo ti ya wo to no to my friend TV Ghana mawati ase say ana so ana wo to fato se pa ni kese di kan kan ya no wa wetin o do no agara bo hwe o hwe o ya ja na o ten o le ba no ade ni edi o e komfodom ani ti ya no pai se o ti enchechere ya na say my friend TV Ghana e che wade wa ma wan kasa kra ne wa fire service ni nti wa kasa di so na mbo ya hyem ko mo twehwe ya si ye be ba so enye fie nko ya afu obi tim ko do na sa se wo nse na ahye wo na ya yini niema no mano no mi we are o kira to atwe ba bi o ja hokọ ene mframa so ene ja emfranti ya sha ase de ni se niema bebere na be so free my friend TV Ghana subscribe na anytime bi ara de beba bi ara wo so wanya bi ahwe ye mo no tofa mo se na me ka so kasa yo me nua bema in fact anopa wa ka asema ma yere akọ ja top obi fie
my free fire service for fire for be real must use you again. I say me na nientia timamufo ekasa asem we say correct misconception. You say you free you be through ho. You hu say electrical fire. You try main supply to the house no. You disconnected. But still there is power. Wow. There is power. Yeah, cease assessment no. There is power. Nti yetimamufo no so ka ho bi. Yeah, illegal connection. Okay. Sa obefa we bi amaye tuela be no bi die. Eni onso so bekwa kwata po afri ba bi die fefefam e dia ba. Ye nipa o. Wow. Wow. What light for phone? Yes, or dia ba. Or dia fa ba bi e dia ba. Main house no dia no on fani de no fi ho. Okay. You are disconnected. Oh, you see light. Until when a fire force say tini nsuo ni say cry, you must say there is electricity. Okay. Ya fa nguso. Wow. Enye nsuo ena ni ka no mo. Wow. Ya hu say problem e wo ho. Ye di agro ye bewu, ye beku nipa a omo ben ho no. Ye bejai. Then we contact VRA. And the whole municipality cry off. Omedum ni nyina amayansa. Ye adwuma. Nti ye betru ho sa na, mo ma ye nyin free ye team say nsuo ni ka no. Ensuo ewu na ye say ye bo ye nkwa ene ye japade ho ban. Nti ye nya ade a edi owuo anase ede haw ebebre yen. Nti ye mfa nto ye team say ye car no Ghana National Fire Service tender no. There is water. Ensuo. Wow. Na samba ku bi won kan ye bre no so ya ye be. Wow. Fire for dum ja mo jiska. E o san ka o kan no so. Mo jiska. Because ya fere mo tintina be ya dum. Be ya dum ne de fire for ba no mo jiska. Etisa. San na timam fo so kan. E kan so ni kan no no e nsem tu ne. Yo say ene mo timika se mo ndidi to na yemfa. Ma fire for enti ma me no fie ne hye no ne yema hye no me frɛ fire service for. Na me wo ska me de betu yo mo ka. Ene enhye. Ohun initial stage no. E wo san ka wo frɛ fire for. Nso enam se sika ni botom. Nde wo so oyi nani. Wow. Ma me yi ni fie. Me ba be frɛ ma fire for aba be dum. Me na ba betu ya na. Ene wo se mi jai e ma ne nhye. Yada masi etie for ye say fire for eba ebedum ja ye njiska eye free abantua ye nka bosome sa bosome su ye wode amaye na wode ye mra ni party be mu hwade say ye wo boy pa ye kwa asora ye pe heaven akoyi ejada papa ni da mu hye wo se papa ko first ka bra wode ye mfa nkwa bi nu kakra hwade o ko first ka no wo hen eja dada mu osio nti ade bi wo ba ye se se wo koto so se ye kan ye serew ma fa nya asem na eni ho se okona se obi akoto paracetamol ma na yefu ya na ye kwa rumo ya anko sa nti o mama ne ono mtufo sa betra my friend TV Ghana na tie Nsɛm bi ene education na ye mo e ofia idi etira aha producer baboye When you say, and then I watch it, a sound Abrabɔ ya shasi de gise Yesu aba ene ti fo akoma di akiri na wan kasa dum buja no na e ho anko ba asem amfa mo bia e bedam ko ifo ya se di kan se e tu ensa from omo andi hwambo and no mama tete no aye kese pa yembra Moses alale etene nka na ete ya mama meshi abra so nka na ete ebra pani e smaller sheet also yete nka omo nyina ye mpanfo e wanchi Ghana National Fire Service. And enti animo ya ibusu a yesu yan die na hye so so fa dupa e de ato boto asa na mo betia busuafo no e be se sisia meda e hye a enye de we feel okay sisia wo dan hye a the right place I was say of Ghana National Fire Service which make sure say we bring the right number. And I'm here we program here and you have when you waiting one. But be a wo bia no the nearest fire station bia I will say we timi nya one number. Wow. Near where your short crew to be 112 and a 192. I don't know fra at the wo Accra.
Wow, 112 192. Nti wo frɛ no ade wo kɔ Accra na Accra busa wo sɛ fa na gya no ɛhye. Wo si wenji, wo si akro bi, wanka wenji mpo. Na de wo Accra na bɛyɛ den ya hu sɛ wo bi wo bono regional friend akro bi. Nti wo hu. Nti obusa wo sɛ fa ebi America ekura no na unim sɛ akro bi kura na ye anda ye friend sɛ bono region. Okay. Enti obebusa wo nsɛm na wa behu the right answer wo de be ma no. Na was so offer the regional level. Okay. No aka say wenchi akro bi ejato. Okay. Na regional so okay yeah ba. Na wa frɛ wenchi ansa na wa yɛ de wa frɛ wenchi. Nti wo be hu ne sɛ wo frɛ ye within be take wo be take over. Nso akro bi ne ye fire station on ma yɛ de. Aya. Intina ya na ye ka sɛ so obenya the nearest fire station on wanya wo number direct and yeah ofra they are picking. Wow. Because you were various unit fire service. You were communication and I said watch room omajuma dia omo ye ne sɛ omo tebo na omo receive calls. Okay. Enti omo frewa ana tima mo fon so frɛ ye ne ye fa yes questions are you busa mo na manya the right answer there am. Sure, eno dey David, yen ti ase. Ame dey si me frɛ wo sɛ bi sɛ o ma mu jai. Until ye frɛ fa na ja ne hye wo ha. Until betima use landmark bi ebia ye frɛ ne sɛ wenchi secondary school no opsi. Hye, me da ye de hye. Ana bi obedike koso abuza sɛ patcho wo number ni ana. Wow. Obi be ka sɛ na me dan hye ma frɛ wa wo san number ni. Di nti ye busa sa ne sɛ ebia no obi twa. Ana jan si sa no de ne number ye de frɛ. Obi e no okoko. Okay. Enti sɛ mo amwo oho no ma jan hye ne ni mo contact. Okay. Enti sɛ fire ye ba na ye bebi kwan so ne ye mu direction na. Ye ni number ye wo be frɛ number no. Eni pa ka che so me de me phone mo je ye de. Eje ye. Okay. Enti answer na ye be ko no ye frɛ me sɛ wenchi ha de no. Ye de honom number aye de ebe ma mo. Ne ya ka che tifo sɛ boy bi a wo bia make sure say the nearest fire station number when sabe de nka when sabe ka. Yes, me pa show you ne sabi ya yo yedim say my friend TV enye wanchifo nko an eti obi eti but ya be hu ne maame anase ya ba wanchie ya mse ha na efiri die e wo say eti me di wanchi fire service number etudwa. Wow. Pacho number si ye be bobo ye frɛ hwe se be kwa ye frɛ hye sonso e be ko o be frɛ sa number we abra wo hia fire for emoa. Okay. Pacho 0352 0352 0 96 136 Pacho me sign asisu biem. 0352 96 136 numbers ni yetu me sign the for aka ho. Wow. 020 10 76 781 fire service wenchi free na beje so fire service na the number no atudwa no enti ye flash na ye ntran he se beko menko ezo obi anom job si na to fam na wakofre da bi hu se jana ye hye no ibisa o se hemfa bibi se na ye hye se na adura obetima ka bibi ansa afei so igusu aye ni se education beba o mbe kire mo a wasisi dan sisi kwamfini a ka duwa woni ba bi mfa no mo ana mo hyeja ni obi ana hye no aha na berebe ma kwan na yede ejuma ji ni na asi na se ne obesan ahyiam bio na eno mo adi komo yete eye ADO2 Moses Alale enka na ete GO2 Messi Abra enka na sante ASO Smiler Rashid enka ofidema musomfo eye Apostle K Steven ena medi ejuma di ho nyina chiame chiarafo mi no na yo ene samri nchia soro kwankoma atifu omutie my friends TV
bia obia obia no ntia so ko emo and na ya fire service for nyina especially one a wo wanchi ne my friend TV atie for nyina ya da mwase bebre ntia so no nko enkoma okay ya na ntia so no nko enkoma ya municipal commander DO2 Eric Watin na the 2 IC John Kosi Watin and the safety in charge ADO1 Moses Sam na ya fasa kwanya we so adamase bebre my first TV ya me ehira mo se mo de sa adwuma de so nko aba na mo de ye boa kaye o my Ghana na ne wenchi ne man na o de so me emre we ya ba spend o kan ka betime de ya de fofra e de sika na se bi mamo wa de photo tam de amai ya me ko so anya de ehira na woni so ade mu no e ma so da was bebre. Yes, I was say a friend of Papa. Until subscribe and I share. Now, like it, I'm a yes, I can. The one here.